Welcome everyone. Masi tawdajina 1848 ki revolt tawgibagi makhani nahan mo koina pagi 1848 ki revolt ta kari tawgra 1848 ki revolt ki matungda France ta kari changes lai mayam da loi pagrabni aduga Silesian waiver movement okoi pagra masi tawdajina nahan ena hagi 1848 sina revolt sina Europe ki mafam ataida kari effect porake habadu padoini ko aduna 1848 ki revolt ki mafam ataida kari changes porake habe pava kanjida ko na topic ta mainly naina doje the revolution of the liberals topic next German da kari effect tawi that is Frankfurt Parliament topic amani adugi matungda women's ki kitang pani women's right kari no adugi matungda last topic oina kari changes or a key Europe ta realize torne aba conservatives me amdina akoi sum revolution namdhara di revolution ni matungda revolution ni matungda revolution amam thola ni habse khangani aba aduna khara changes toraga koi chatsi ena khangani asi gatani ngasi padoje ana asi paba kanjida in ahan bada haudoije the revolutions of the liberal paba kanji akoine nagadoje the effects of 1848 revolution in other parts of Europe ko kari no Germany da Italy da Poland da Austria da Hungary di kari togi habne ba liberals kangunar movement horogodo ni akoine liberals ki definition ana khangra bani ko conservatives ki map ta horogodo ni liberals में आमना movement हो रहा है the revolutions of the liberals ने करी तोवे effects of the 1840 revolts in other parts of the Europe ता ऐना सिदा हाइना को हाई को दुजा point खरा दानी यंग को नकोई like तो जुया होगी Germany दा in Italy Germany Poland Austria Hungary empire दा men and women of the liberal middle classes combine their demands for constitutionalism with national unification Hujik national unification habje porak torobani ko constitutional reforms lak torobani monarchy na head oraga lai baja yar roy liberal middle class kangu jina revolt hawdoni ko hawrabani 1848 ki revolt ki matungda Europe ta kari effects lak ke habaja asle khangabani aduga esagi the liberals kangu jina demand taweba Kari demand no mukoi nasi ki matam jida demands to jida they push their demands for the creation of nation state on parliamentary principles nation state same dro bani ko ana nation state leram de khangra bani ko ujina nation state same kha doi ne ba akoi nation state ama same ji France ti loigre akoi ju same ji hai na a constitution lai doi ni freedom of press pira ka doi ni freedom of associations pira ka doi ni union same ba yara ka doi ni freedom of press pira ka doi ni mara ta koina page de freedom of press laite conservatives me amna hajalaga thamine ba constitution le ramde which the constitution same doi ne demand la abne ba freedom piro constitution same ji association same no right piro ana aduna misagi liberals kangu me am jina German da ju iho amala ani ba Frankfurt Parliament se convey torneo to for all German National Assembly. German National Assembly se maji hai na koi me amji pundro bne bo di Frankfurt ta German gi kangu me am liberals kangu me am aduna asida di uji akoina padoi ja khangdoi ja Frankfurt Parliament hai bje kari no Frankfurt Parliament haibadi जैसे कि liberals कांगू में आम जीना पुल्लगा मखोई में आम जीना अखोई की German की National Assembly अम्मा same जी German की Constitution अम्मा same जी German की freedom German दा हाइबदी monarchy जे लेहलोई जी monarchy तो जो constitutional होइना लेहोला जी हाइबदी अदु की मोन same अक्तरो बने बा and Frankfurt Parliament haibadi कहीं ना the Frankfurt Parliament was an all German National Assembly Karamba group na semi formed by the middle class professionals, businessmen, prosperous artisans belonging to the different German regions. The labor kangu me amne na kullaga same doi ne. Hange ko, makoy na asi same doi ja
असेंबदी असि सेमद्रोबने बजिक सेमद्र 1848 ता मुखन 18th May 1848 ता सेंट पॉल चर्च ता फ्रैंकफर्ट हाइबा जर्मन की सिटी जिदा मखोय जे पुंदोइने करी तोय पुंदोनो to draft an assembly constitution for a German nation to be headed by monarchy asi kari kaura headed by monarchy constitution nama headed by monarchy wardi kai warani constitutional monarchy la ne ba ningthau na makokti oidoine ba constitution amadi leidoine ba subject to parliament deputy changai ba mayam jida deputies offer crown to the Frederick William IV the pieba ningthau jida Eurasia की निंगधौ फेडरिक विलियम IV जिदा अखोय की निंगधौ ओइबियु अखोय ऑफर तौजरे हन हाय बजे मा यारोय कनी की यारोय दनो मादी कंजर्वेटिव्स ने लिबरल्स कांगुना हायरक प कांजिदा कंजर्वेटिव्स ना यारदी फरक ता दोने बा अदुना मादी अतई कंजर्वेटिव्स में आमजी पुल्लगा मान असगी पोसे नमधन महुन रक दोने की बेगी but he rejected and joined other monarchs changre ko ma punra. However, it faced opposition from aristocracy and military, as it was dominated by the middle classes. It lost its mass support, and in the end, it was forced to disband on 31st May 1849. The asi disband the rani sifai me am thajal ani asigi Frankfurt Parliament se muthalo control toro mi faro haina karigino hanadi aram dedana aduna hujik su yaro eba याद्रबनिना नम्बुदि नमधगरनी नमधगरजु हयें कोन अदुगी फैक्ट्स याम चावबे फैक्ट्स अमा लाकनी अदु खंगबदगी मोनार्किस में हमने चेंजेस तौद्रोबनी मरक सिदा आइना नाजु हागिबदो वुमेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ति खंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट खंगबनिना हुजि वुमेन दा वुमेन जिना कई तौगे वुमेन्स में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट तौवे मूवमेंट दा मकोक ते गिनी 1789 दी होरे नी यूरोप सिदा तौरीजे फ्रांस दा तौरी लोय मफम खुदी मक्तने मखोय मसागी एसोसिएशन सेमी दे फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन फाउंडेड न्यूज़पेपर्स take parts in political meeting and demonstration loy yauni despite these they were denied suffrage rights in the elections of the assembly mokhoy ja right piroi women's me amje women's na fangakadoi bajdi France ta voting right pirakadoi je 1946 ta pirakadoi ne 1946 ta phangdoi ne ko 1946 ta phangdoi ba women's me amja asi chahi kya gi matung dano yengune 1789 adu gi mamang ge horaiba pose 1946 ta phangdoi ne adu Frankfurt Parliament ta ju nupi myam gi role yam lai nupi myam na yam na support ta wi ko but nupi myam ja St Paul Church ta chang budi changan gani ba changan gani but mokoi je as a observers mokoi kaisu right le hai bagi ju rights le te observers wena changani asini ko Frankfurt Parliament hanga Frankfurt Parliament khanga banina nanena women's ki manam da kitang ha ge have the women's ka women's myam gi role yam chawi Olive de Gaulle and 1789 की रिवोल्ट की मतम द जू नोय पारमनी को अदुमान हजि मथंग द लाखो जिना changes made after 1848 1848 ने हजि न हाइबदो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तौरे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो क्रश तौरे हरे अदुदी मोनार्की ले में आमजे मु कीदी कीरी बने aduna monarchies me amjina kai tawni monarchies realized that the cycle of revolution and repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionaries khange boji monarchies me amjina khara di changes la khara pi dadi aroi na tadi revolution je sum taw le dore yana the autocratic monarchies of central and eastern Europe began to introduce changes for Western Europe ta piramba changes 1815 da piramba Napoleon hoina leringai matamda changes leramba me amdo pidana adugi changes ki adugi way da adugi steps da khara changes ki pore Napoleon ki tudi musal khare ba 1815 the Treaty of Vienna gi matungin na ka aduna changes por khadoi ni serfdom bonded labors ki asigi me amse puthak karani kidad muthakani Habsburg domination and in Russia
रशिया दु मुथतकनी यूरोप द लेबा हब्सबर्ग डोमिनेशन कंजर्वेटिव्स मैम ना पाइरिबा हब्सबर्ग डायनेस्टी ना पाइरिबा मफम मैम दु समदम मुथतकनी है अदुना हब्सबर्ग रूलर ना हंगेरी दा 1867 दा हंगेरी जा ऑटोनॉमी ग्रांटेड तौगिद्रोबने हंगब्रा अदु ngasi पागी बददी अखोइना द रेवोल्यूशंस ऑफ द लिबरल पारे अदुगी मतुंगदा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट पारे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की मतुंगदा वुमेन्स की रोल पारे वुमेन्स की मतुंगदा चेंजेस मेड आफ्टर 1848 यूरोप द चेंजेस लापा को 1848 की मतुंग करी करी चेंजेस पी की गे हैबजे अदुगी चेंजेस में आम दो खंगाबनी अदुना मसीदी असी कदा पादुनी मथंगदा अखोइना पारकदोजिदी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ इटाली अदुमाइना सुम मतेक पादुनी को मथंगी अमुक ngairaji. Thank you very much for watching.